Asante kabisa, asante kasaidi kwa sababu wimbo unasema kwamba Yesu nakupenda na uko karibu nami. Ninajua wengi ambao umetupa tumaini, yule ambaye ninaweza kukupa akaweze kukupa tumaini ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu peke yake. Wanadamu wamedisappoint kwa sababu ya maneno ambao na kwa sababu ya promises ambao walitupa sisi kama wanadamu. Lakini the promises of God ni amina na ni amina na milele. Wale watu ambao mnaona kwamba mmechukiwa, wale watu ambao mnaona kwamba mpendwi, wale watu ambao mnaona kwamba mmetengwa, wale watu ambao mmeona kwamba mmedharauliwa, wale watu ambao mnaona kwamba mmekejeliwa, nataka nikuambie Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye mbinguni, Baba yetu aketie kwenye kiti cha enzi kule mbinguni, yeye ni Mungu ambaye ana majibu wazi kuliko majibu ya mwanadamu. Mwanadamu majibu yake yanaweza kuwa mabaya kwako. Mwanadamu majibu yake yanaweza kuwa majibu mabaya kwako, yanaweza kuwa ni matokeo ambayo yanaumiza moyo wako, yanaweza kuwa ni matokeo ambayo yanaumiza roho yako zaidi na yanafanya maisha yako yanadidimia. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu ambao unanitazama mchana wa leo ama hadhuhuri ya leo, yule Mungu ambaye amekupa nafasi kufika siku ya leo, yule Mungu ambaye amekuwezesha kufika hadhuhuri ya leo, yule Mungu alikufusa kwenye mwaka wa 2024 kuja 2025, ana makusudi na sababu na malengo kwa maisha yako. Usife moyo na usitoe tumaini, kwa sababu huyo Mungu ambaye amekufikisha hivi leo, huyo Mungu ambaye amekupa hiyo miaka ulionayo leo, huyo Mungu ambaye amekuweka kwa hiyo familia, huyo Mungu amekuweka kwa hiyo ndoa, huyo Mungu ambaye amekufikisha hivyo ulivyo leo, ana sababu na maisha yako. Watazamaji wangu wa Omo Nyongo TV, nataka niwaambie kwamba kuna Mungu ambaye anarejesha. Kuna Mungu ambaye anaweza kukukumbuka. Kuna Mungu ambaye anaweza kukuinua. Kuna Mungu anaweza kukufanyia yale ambao wanadamu hawatarajii. Wanadamu wanaweza wakaona kwamba usafika mwisho, wanaona kwamba usafika ukingoni, wanaona kwamba usafika tamati. But I want to promise you today, Mungu ambaye amekufikisha siku ya leo anaweza kukufanyia mambo makubwa, anaweza kukufanyia mambo ya ajabu, anaweza kukuinua na kukuwezesha na kukuweka katika kiwango kingine. Kuna wengine ambao katika familia zao wameonekana kama watu ambao ni wataifu. Hata kunapokuwa kwenye mijadala katika familia, hawapewi nafasi ama ruhusa yoyote ya kuweza kulisungumuza jambo lolote katika familia zao. Nataka nikuambie kuna Mungu ambaye anajua maisha yako. Kuna Mungu ambaye anaelewa huduma yako. Kuna Mungu ambaye anajua biashara yako. Kuna Mungu anajua kazi ya mikono yako. Kuna Mungu ambaye anajua ukulima wako. Kuna Mungu ambaye anajua vile unakejeliwa. Kuna Mungu ambaye anaweza kukuthibitishia kwamba yungali hai. Mungu si mwanadamu ambaye anaweza kupishana na mwanadamu. Mwanadamu anaweza akatudimisha zaidi. Mwanadamu anaweza akatususha zaidi. Lakini kuna Mungu ambaye yuko mbinguni. Kuna Mungu ambaye yuko na majibu thabiti. Kuna Mungu ambaye yuko na majibu sawia. Kuna Mungu ambaye anaweza kukurejesha mahali ambapo mwanadamu hawezi akaelewa. Kuna Mungu ambaye anaweza kukufahamisha yale ambao unayaona kwamba hayawezekani. Kuna Mungu ambaye anakuja kukujia wazi na katika maisha yako kaweza katimiza ndoto katika jina la Yesu Kristo. Ninajua maisha yako yamefika mwisho. Ninajua wewe umefika ukingoni. Ninajua mambo ambao uliyoyapanga hayakuweza kuenda vile ulikuwa umeyapanga. Ninajua kuna biashara pengine ulianzisha mambo yakaenda vibaya. Ninajua kuna pengine maisha uliyoyaanza, maisha hayo hayakufika jinsi ulivyotarajia. Ninajua wengine mlianza biashara tofauti katika miji mikubwa, biashara hizo zikaanguka. Lakini nataka nikuambie kwamba siku ya leo, yule Mungu ambaye anakumbuka walio chini, yule Mungu ambaye anakumbuka mayatima,
yule Mungu ambaye anakumbuka wachane, yule Mungu ambaye anakumbuka walioachwa, yule Mungu ambaye anakumbuka wanawake tasa, yule Mungu anakumbuka wale ambao wapati watoto, akakukumbuka katika jina la Yesu Kristo. Ndio poza tunaimba tukisema kwamba hakuna wakufananishwa kama yeye, hakuna wakulinganishwa kama yeye, hakuna Mungu mwingine ambaye tunamfananisha na Mungu wa mbinguni. Yeye Mungu wa mbinguni ni Mungu wa maajabu, ni Mungu ambaye anaweza akatenda mambo ambao wanadamu hawawezi wakatenda. Mtu wa Mungu ambao unanitazama siku ya leo, mtu wa Mungu ambao unanitazama adhuhuri ya leo, mtu wa Mungu ambao unanitazama hivi leo, nataka nikupe moyo na nikupe tumaini, nikwambie kwamba bado Yesu anakupenda. Nikwambie kwamba Yesu anakupenda na anakupenda zaidi. Kile Mungu ambaye amekuwazia si kama kile ambacho mwanadamu ameweza kuwaza katika maisha yake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu unanisikiza na unanitazama, kwambie kwamba Mungu anakupenda na anakuwazia mazuri. Hakuna jambo lililo gumu wakati unapomtegemea Mungu. Hakuna jambo ambalo lililo zito wakati unapomuzisha Mungu katika maisha yako. Wengine hatukuwa tulivyo leo, wengine tulikuwa na shida nyingi, wengine tulikuwa tumedharauliwa, wengine tulikuwa tunakejeliwa, wengine hata tulikuwa tumetengwa kwenye jamii zetu, wengine tulionekana kama watu ambao hatufai, wengine tulionekana kama hatuna mwelekeo, wengine tuliwekwa mahali ambapo hatungeweza kufufuka tena. Lakini yule Mungu ambaye ametufuza akatufikisha hapa, yule Mungu ambaye ametufikisha hivi leo tulivyo, yule Mungu ametupa hivi tulivyo navyo leo, huyo Mungu na wewe akakushughulikia katika jina la Yesu Kristo. Yule Mungu ametupa marafiki wa ajabu, yule Mungu ambaye ametupa watu ambao wamekuwa msaada katika maisha yetu, yule Mungu ambaye ametufanya msaada kwa wale wengine na wakakufanya msaada kwa wale wengine, na akatuma Msamaria katika maisha yako. Usitupe tumaini mwanangu, usitupe tumaini mtu wangu, usitupe tumaini mtumishi wa Mungu. Chochote kila ambacho umekianzisha, everything that you have started in your life, I want to promise you Mungu kwamba ataweza kukiwezesha. Hakuna jambo lililo gumu ndani ya Mungu wetu Yesu Kristo. Hakuna jambo ambalo linalomshinda kwa yeye Mungu ambaye aishie mbinguni. Hata kama unaona kwamba umefika mwisho, ninawaomba wengine wala ambao mnanitumia request, ninawaomba nisipokupandisha naomba kanisamehe katika jina la Yesu. Ninaona request nyingi wanataka niwapandishe, mnataka kupanda juu, lakini naomba tu mnisamehe kidogo kwa sababu leo sina mjadala. Nataka unisikilize ukiwa hapo chini tu, tulia hapo chini nisikilize, unipe tu amen. Kama unasikia unaguzwa vizuri sema amen, na hakikisha umedab test hiyo screen, hakikisha umeinvite wala watu ambao unawajua to share na wao. Hakikisha umeshare our life in the mighty name of Jesus Christ. Naona marafiki zangu tu wengi sana. Asante sana my great friend, my dear sister Ready J Judy, na kuona tu vizuri, na kuona vizuri kabisa. Asanteni sana. Kwa wale wengine ambao mko mtandao ule mwingine wa YouTube, ninawaona tu sana, naona message zenu, ninaziona kabisa, nawaona kabisa, nawaona kabisa. Ninamwona rafiki yangu ambaye anajulikana kama Margaret Wanjiku, ananitazama kutoka YouTube Live. Ninamwona ndugu yangu ambaye anajulikana kama Zailas Jekinei, na kuona tu vizuri. Namwona ndugu yangu ambaye anajulikana kama Peter Mwao, namwona Dominic Nyabuto, namwona Silas Onkori, namwona Petrus Mora, namwona Kerubo Joy, namwona Joy Love, nawaona tu sana. Asante kwa sababu ya wale ambao mpo, nawaona tu vizuri na ninawatazama vizuri. Mungu awabariki. Mungu anibarikie kila mmoja ambaye ananitazama na kila mmoja ambaye ananisikiliza. Wala ambao mnanisikiliza na mmechukua muda wenu kwa sababu ya kunisikiliza leo hii, ninaomba Mungu akawabariki katika jina la Yesu Kristo. Ninajua si rahisi kuchukua muda wako na kuweza kunisikiliza, na ninajua kwamba mna shughuli nyingi tu sana, lakini naomba Mungu akawanibarikie kila mtu ambaye amechukua muda wake kunisikiliza na kunitazama katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu ambaye yuko hapa live, nataka nikupe tumaini, nikwambie kwamba kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu mbinguni.
Kuna Mungu mwenye majibu, kuna Mungu mwenye majibu. Wachana kusumbukana nao watu wanasungumuza maovu juu yako. Wachana kuteseka nao watu wananena mabaya juu yako. Wachana kusumbukana na watu ambao wanaongea mambo maovu kukuhusu. Wewe endelea kumtumaini Mungu, endelea kumtumaini Jehova katika jina la Yesu Kristo. Hata kama ijapo mambo ni mazito, kuna Mungu. Hata kama ijapo kwamba umefika mwisho, kuna Mungu ambaye yuko mbinguni. Mambo yamekuwa mazito, mambo yamekuendea marama, mambo ambao unayoanza yaendi, unaanza hiki akiendi, unaanza kila akiendi, na nataka nikwambie kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kukuanzisha tena katika jina la Yesu Kristo. Tuache tusikize kidogo tukiendelea.